Mo te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au mālo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. Wa toe taawisi te e tangata whai ngā luenga St. John I le whaaiunga le māsina le nei, māfua lava I o Fototongi. E ono I tū la lea wa whaamaunia mai o le Asava Valley e sei tangata whai ngā luenga St. John, ma e amata whai tau mai le taimi, lea e amata I sifi. O le aso lua fitu ma le aso tolo se fulu o le māsina le nei lea wa ta ue whai ai. Ma o te nei e lua wa toe tau ma mali lia I ele au whai ngā luenga. Ona e sau le isi ofo le si itanga o Totongi, e le o whaamalia I nai lava. Whaamaunia mai le sui o le uni, o le si itanga wa toe te ena le au whai ngā luenga e sau e le te le, ma e le lava. Ma a whai ai le ai lava se taunu unga manuia o lona winga, o le ato a te le lava sui o le au whai ngā luenga e whaamawai. Ai se talia St. John, o lo ngā lulue ma le māloi se whai ngai si iti ai tupe o lo maua mai e whaatupe ai, le nei au nanga. Te lele pa ua tupe whaalo le mālomo emergency housing I le māsina lea whaatu a umatu. O tupe nei o lo Totongi le mālomo tangata wa mo o mia vave ni whale whaamautu le tu mawai ma I whaamaumaunga le matanga luenga le social development e se fulu tesi fitu miliona le ana whaalu le māsino au kuso. A whaatu sale le se fulu 5 tesi ono miliona na whaalu le māsino I ulai o se pa u tele. Ma o lea toi titi vai tolu le pa u wa whaamawina. O au kilani lea te lea I lava le pa u o tupe whaalu I emergency housing I totono le periota. Tu mai fo I le fwai numero o whanau no nofo I emergency housing I le umi e silia ma le se fulu lua vai aso o lea fo I wa maita wina le sau I lalo le fwai numero. E umane le masino o kuso o lo o iai pele lua se lau ma le fitu tangata emergency housing pa u mai le tolu se lau ma le iwa na iai le masino yulai. Ai ono se lau fastful ma le ono sa iai le masino a perila. O le masino a perila o le tausanga le nei, po le taimi lea na amata whaamalo si ai e le malo le tatau o na whai o suinga lea ua maitawina ai, le amata sau I lalo o le toatele o tangata no nofo I emergency housing. E ono whaawa upea o na alu I lunga le tau o le sukalati a o tau ngata ai le tau o le koko. O whaamaumaunga le ofisa o whaamaumaunga le vaiaso ta alu ai, o le tau o le poloka sukalati le mafu ango le alu I lunga, I le lua tesi whaapa sene le tau o mea ai le tausanga ta alu ai. I totono le tausanga o le wa mai tauina le alu I lunga I le lua se fulu pa sene, le tau o le poloka sukalati. Si itanga tele pe ona whaatu sai le tolu ta ala lua sfu malifitu sene na iai le o ngā totono le lua fe maleono. Sa wa I le masina whaatu a umatu wa 5 ta ala 5 sfu maleono sene. Ai I moli mau o le foodstuffs, o lea lawai whaatau sukalati le toatele e ui ua whaiti tia lea whai o sukalati whaatau. I whaamalabalamanga le Whitakers lea ngā o sia le sukalati I New Zealand, o le tau ngata tele o le tau o lo Totongi mo le koko le mafua ango le aafia o le sapalai, ma e ono a aafia ai le tau o le sukalati I le a ngai I luma. O le tausanga fō lea toi fo I mai ei whai ngā malanga whaavau mā loa vaalele I malai vaalele Dunedin ma Hamilton. Dunedin lewa sidia ma le 5 tausanga o tau fia, ai se fulu tolu tausanga mo le malai vaalele Hamilton. Peitai, o se tala fia ma le Jetstar o le ato I iai ana whai ngā malanga I tolu I le vaiaso I malai vaalele umane I lua ngā I Gold Coast whaapea Sydney. Whai mai ele so upo le malai vaalele Hamilton I tala le 1 News o lona winga, o le isi whaupopo ngai silia ma le se lau wafe pa sese o le awha o ngā ina le malai vaalele. Ma sau wai ma le tusa ma le fastful ma le 5 miliona I le tausanga. Ai mai le malai vaalele Dunedin o le taunu unga manuia leo feuta na inga na whaia mai I le 5 tausanga walu. O se fianga fo I le Jetstar le taunu unga lea o iai nei. Matala muli o le vaiaso nei alo I aile suinga o le atotongi ele luas fuluta lai mata I le tongala au Hamilton. O le taule nei atotongi tangata mata wa se fulu wono tausanga anga I lunga le mātutua ma e le no nofo foi I Hamilton. O le tongala au le nei o atu le tasi miliona tangata mata I le tausanga. Ma o le whai unga foi wa whaia e le totongi ai tangata Hamilton asia singa le tongala au. E le o mali lia I aitua o ia waikato ma waipā. Fina wa tangata tua o I le o whaitau whaatasi maturisi. E ala I le totongi umo le ta iluas fuluta lai mata ai. E le whetau I le whai unga le ulufua na o tangata Hamilton. Ai se tali al whaatono le tongala au Lucy Ryan. O tangata Hamilton le totongia rates mo le tongala au. Ma ua tala whiunga I le ulufua na o tangata Hamilton. Tala Nala Radio Samoa, manuia le nei tai au.